U plavom uglu dolazi iz Hrvatske i predstavlja UFK Novi Zagreb. Težak 77,5 kg, profi skor, 1 pobjeda bez poraza. Pozdravimo Tomislava Radmana! U crvenom uglu dolazi iz Sombora i predstavlja Family Fight Team. Težak 77,5 kg. Prvak Srbije u Sandi, treći na državnom prvenstvu za kadete u džudeu. Prvak Srbije za kadete u rvanju, treći u Srbiji u kategoriji juniora u rvanju. Također je bio prvak Srbije u B klasi u K1, full kontaktu i disciplini low kick. Profesionalni skor, 2 pobjede bez poraza. Pozdravimo Nemanju Slečkaner Kovača! Sudija u ovom meču bit će Jakob Muller. Remember the rules, no 12 to 6 elbows, no knees and kicks to the downed opponent, no punches to the back of the head, spine or kidney. Nice clean fight, shake hands, good luck to your corner.
Tako je, ne budi ispred
Pobednik tehničkim nokautom u trećoj